man, naimbag oras tayo amin na sa kapada. Manipod dito ay Nemars Studio. Kita ating araw din na sumangbay ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasing problem of the day? Programa apakaibasan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biyag ti may sa apagayam tayo nga problema. Kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya ti manen ni kasin nyo ay Yong Ruiz. Nga umay manen mang biyag ti may sa nga pakasaritaan nga ti udi na ket ada parikot na nga intay tumet ikan iti balakan. Ay hindi nga ro din irugid iti problem of the day. Ti napadayawan na surat nga may basa ita nga malem ket agapu kini Makoy iti probinsya iti Apayao nga ina pinaulwan iti Baak. Storya man iti Baak mga kasin sagutan nga iti surat ni pagayam Makoy. Dear Kasin. Dear Kasinyong, sakbay man ti amin kablaawang kay tinaimbag nga aldawyo di Nemars Studio. Tas tamet tayo nakablaawak, tinaragsa ka pa nagbibuya digiti padak nga mang subsubaybay dito nga programa. Nang roon na launay ka digiti na ayat nga sponsorship. Agtawen akon iti 42 kasinyong nga maging gaita jakpay napadasan tinakiayan-ayat. Ket adun ti mga awag kanyak iti Baak. Banag nga pakasurunan datatang ken nanang ko. No siya klaeng maaklon ko uray no awagan dak birngasa ang awagan dak iti Baak nga isupayen ti pangbirngas da kanya. No apay nga jakpulos nga nakiayan-ayat iti likodan ti edad ko kasinyo nga 42. Managbabai naklaunay ngamin. Tila maudi nga malagip ko nga babae nga kinursonada kat dati crush ko iti high school. Kalpasan na awanin. Gapoy iti rigat ti biyag mi. Nasapamot nga nasursurok ti nagtrabaho iti talon. Tinulungak mo't datatang ken nanang nga nagtartaraken iti dingwen. Ket gapu talima kami nga agkakabsat. Siyak nga inauna ti nagbalin nga kabadangan datatang ken nanang tapno no maisakad ti panagadal dagiti kakabsat ko. Ngem daksanggasat kasinyong tapasig nga saan nga nakaturpos. Pasig kami nga saan nga nakaturpos. Tadigiti upat nga kakabsat ko, upat nga adingek. Nasapadamot amin nga nag-aasawa. Kadgaputa syaklaengen ti awan ti asawa na kasinyong syaklaengen ti kadenden na datatang ken nanang itinanumo nga pagtaengan mi. Ken syakon ti kabadangan na tatang ken nanang iti talon mi. Ken iti panagtaraken iti naduma-duma nga dingwen. Pudno nga adun ti urnong ko. Nabayag mo ten nga nagururnongak, nagibangbang ko ak. Angem kanayon ko nga mangeg kadagiti kabagyak ken kagayem ko dati pagsasao nga ananum kanut tigaget no awan met ti baket. Ngemitilaeng kalabes kasinyong dimteng ti dua a babae iti biyag ko. Oh, nabayag nga panawin nga jak napadasan ti nagayat. Angem kelaat met nga dimteng wano naggedan nga dimteng ti dua a babae iti biyag ko ket daytan tinangted kanyak ti parikot. Ket no kasano ti napasamak dayta man ti inak inuten nga binsa-binsaen ket kasyuman nga rugyak ti amin kasinyong. Nasibugak amin nga mulan datang. Ay kita babalid mo garot ti agawid din ta ing katulungan ni nanang mo Jay Balay. Ta ing kay pakan kadagiti dingwain.
Kat na kayo tatang, di kayo pa ka di agawin. Ay, madamdaman taon. Kita pa dito. Ano di kayo tiroon nga nagdadakkel. Nalusak pa dito. Tabaring no, mabalin pa nga mulaan. Iti nagkumpurme dita nga natag. Sige ron tatang. Ay, po, ayaw. Tang. Mabaling ka din nga. Sapsapa yun to tagawid ta rumwarak. Awang kadwa ni nanang. Ay, papanam ka di baraw. Dala pa nagbita tang. Ay, gito mapang kaagarim iti babae akit. Isapsapam nga ron ti agawid. Paspasam. Ikakadi agaram. Saan tatang? Ay, tiabok no yung kaagaram yung baraw. Pag kunaan nyo mo't nga mapanak agaram. Ay, mamano ka ba't lang agpakada nga rumwar iti rabi eh. Saan ka din nga rabi no kwa ti uras ti panagpasyar dagiti babaraw. Dagiti babalasa nga kahit nagapasyaran. Nakagpasyar ka talaga tatang. Tasimangpad dati bats ko iti high school. Simangpad manibod abroad kat nagawis. Nagpaala ka no. Ay, babae. Lalaki tatang. Ay, kunak. No, babae itayin. Ay, apo, ay, baraw. Apay ka di tatang. Madanaganak nga ron king ka. Ay, kasano? 42 titawin mo, naging gaita, di ka madlagasawan. Dumting tulat na tatang. Ay, apo, ay, kastaman tiin bagam iden. Baraw. Kasano ngamin nga makaasawa ka? Tawad ba't? Ba't ti madamdamag ko nga armam? Dumting tulat ako nakbatatang. Agarim ka kami na. Sinong orti armag tatang? Kadagiti kasadarak dito yung lugar tayo. Pasigmat nga naasawaan dan. Ay kata, nuraskin nga ka. Agarim iti babalasag iti sa balik ka lugar akat. Dahi tati aramidam. Amuyumot nga jak. Jakmat nga naisem nga. Mapanagpaspasyar ti sa balik nga lugar tatang. Ay kasano nga raud? Kasano nga makaasawa ka no adda ka la dito? Maki-penpal ka no maki-chat ka iti Facebook. Makiam-amu ka kadag iti adat abroad. Ang mabain kan samay. Tasigod nga managbabain kan. Yakman nampo na imbal alaam. Sa anak ba't nga managbabain? Edi siya ti baro akaskin ka. Ay na. Dalawa na iti pakasikuran nyo tatang. Jak to pa masikuran. Sika ay dakam nga raw. Lakay kan bakit kami kininanang maun. Kaano man kagsimpa ka iti biyag baraw. Dagita kakabsat mo. Adda pamilyadan. Kat sika nga eh. Ako mo ti problema tatang. Kunamla itaa. Ang narigat baraw ti awan ti kabadangan na iti biyag. Bayat iti panaglakay mo. Narigat ti awan ti katakunay na iti biyag. Adda kay mo't kininanang. Kasano nga ro, dawang kaming taon. Nagpigsa kay pa lang. Napigpigsa kay pa yung emnuang. Anya, nagluko ka. Kastala ka na kayo, piluso po ka pa. Ala panawang kayong datang. Ay nagkadway ni nanang. Tulungan nga agpakan ka nagididingwain. Gusto mati ko na ngamin ni tatang mo baraw. Nanang, masawa ka ngamin ay. Ay, dila mamin agkapsut kamin taon. Dila'y bagbagayo nanang. Ay, nuape ngamin mat nga di ka pala umasawa. Baklakan samad baraw. Ha? Saan nanang? Lalaking lalaki Kaape nga raw. Mas daawaking ka. Nataer ka mat. Nangisit ka laang ang nataer ka mat. Kan may isa, nagagot ka. Saan ka mat unang nga manginom iti arak? Kadang tulataan nanang. Saan pa siguro nga naikari nga agsabat ti dalan mi iti agbalinto nga katakunay na ko iti biyag. Hati madanagan naklaunay. Ang mga maitulad kakin ni uncle mo nga pakay. Ha? Kaya nga nairaman man ni uncle pakay. Akit kita yung mantilagan.
Gaputa saan nga nakaasawa, piman, may sana nga agiyan iti kubo-kubo nga balay na. Ang awan timang istimarking kuanan no agsakit. No mabartak, tila adalata nga pagididaan pagturturugan nan. Agad, jakmat ka na yun nga maasikasaw. Iso nga baraw, panunutem nga nalaeng, awan serbi da tagagat mo. Awan serbi, nga nalaing ka agtalaw, nalaing ka agtarakan ti dingwen, kan adu ti kwartam iti bangko. No awan mat, awan mati, iti agbalin nga pamilyam, nga pangigastusan pangusaram, deta nga matmat gadam. Anyan inanang, agpadpada kay lagi ni tatang. Jak tupay madanagan, jak tupay masikuran, dakikit din. Ay naaya baraw, di mo laam mo. Kaya't milauna yan, nga agasawa ka, nagsimpa ka kumamatan, tapno no. Ay, saan, supay nga panunutin, may kinitatang mo. Ay, unay mo't ninanangan. Mala, dumting tulat ta, nanang. Malayo, di tilaan mo. Baka mamamok, tiagbalin nga asawa ko, ninto no rabi Hanya. Nagawis kami, dati bats ko, nga agapot abroad. Taga-sentro isuna. Kat, malay mo. At nagayam kabagyan na. Itilaan mo ananang. Iso nga di kay madanagan. Ang malakit sapay kumaabaraw. Talaga nga, maganatang kami launa yun. Kinitatang mo nga, umasawa ka mutan. Magmata, hata nakaumay ka, Bats. Uwin, Bats. Mabayinak ba't nga agsaan keng ka? Taitanak ba't lang awisan? Italaing kami nga nagbakasyon nak. Diyak pa sigurado nagsubliak pa di abroad. Damag ko kit awag ka lupay ti asawam. Pud na to ko ng Bats. Ay mas daawan nakbot king ka, Bats. Kat natayar ka mati ko na. Nagagat ka. Kaapi nga di ka nagasawa. Kat siya. Talon ti putot ko. Dumteng tulat na Bats. Awan mo't pa iti nubyak. Iso kasanokar nga agasawa. Kaya data karon ti problema. Agaram ka amin imposible nga awan ti babalasang iti lugar yo. Kwa. At daangin nga iti mat ubing. Awan mo't ti kasadarak nga available ita. Pasig damot nga naasawaan. Di kita imot la single ijayam me, no saan nga ubing ngem siya, bakbakat ngem siya. Anya, kat man ano ko man ubing ngem siya. Ha? Anya ti kahit pasawan. Agarim ka uray na ubing nga amang ngem siya. Usumot daytan pare. Among Bats, no, tidwa nga tao, wagin inayat, saan nga napatig, no adaman iti age gap da nga kunana. Adan to petam amok. 20 nga tawin ti gidjat ti tawin da. Kat agin inayat da mo Apay, di mo kadikayat nga agare mo no makaasawa ka iti ubing nga amang imsi ka? Ha? Ay, akit kayat ko Kayat ko unay, Bats. Saalag ba't kidi nga napili? No laki di ada mangayat kanyak nga ubing nga amang imsyak, ape kidi nga saan? Met lagayam. Ay, malay mo. No, anya asin numan dati kursunadam nga balasang iti lugaryo nga uray no ubing MC ka basta talakit din iti legal nga edad. Kit padas mo latang armen Imposible nga di da kakayat, Bats. Damag ko kit napigsaka kan nga agtalon nagatung tarakid mo nga baka, baboy, kalding, kada manok, kada pato. No, itikas nga kinagaget mo. Kaya't daka, dagiti babae, sikalang ti problema, Bats. Ha? Nga ta, Bats? Ay, wana Ay, abo, imbag king kata na saan mo nga kasapulan ng ti agabroad. Tadamag ko kat napintas kan ti sapul mo. Kaya adda ka no dakkel nga urnong mo iti bangko. Iso nga rod nga, agbilibak king ka. Tila jak pagbiliban king ka, Bats. Deta, ti kinaawan ti asawam. Adan tulat Bats. Angay magyamanak Agyamanak ti panang encourage mo kanyak.
Wen, punduti ko na. Ado ti babalasan nga lugar mi, ang ubing nga amang siya. Adamot di ti bakbakat ngem siya. Akit may mati ububing ngem sika abats. Alangan met nga, bakbakat ngem sika. Natataingan ngem sika ti asawaem. Amang angkat no di bunto masikuganin bats, delikado. Iso nga ti ubing ti armam, ken asawaem. Ay kat pudnumot ti imbaga ti bats mo barok. Saan nga nasisitan no ubing nga amang imsika, ti agbalin nga asawam. Adubat nga agpaiso di ti lugar tayo. Ay kat do awanin ay ti available nga kasadaram agaram ka na, iti ubing ng sika. Ay, di mo ka di kayat na ti maestra nga anak ni pareng duming nga dati nalapsat ba? Aha. Sino tatang? Adya ka mo tinagan dan, nalipatakon. Aileen sa itay? Ni Ma'am Aileen. Okay. Wine, nabit pa nga maestra day jay. No, Jack Mariro ka. Baka 22, 23, wano 20, 40 taon na, nakadagita. Ala, ubing sa unay, tatang. Adya nga ubing unay. Iti ubing agad 16, 15, 14. Agim no 22, 23, 24. Kita, mayat nga edad detan baraw. Dito lugar tayo, adot aga asawa, iti kasta nga edad. Dagitan to pa'y adem, detay buridekyaw. 18 nga nagasawa. At 17 din na sikugan. Dati si marunukin ka. 21 di nagasawa. Ay, hapo aya. Kat padasim kami na. Padasim nga arman ni Maestra Aileen. Ha? Amangan mo't no di nakayat, tatang. Ay, hapo barok aya. Api ko mga di nakakayat. Gaputa man nalo naklaan. Kat Maestra isuna. Ay, saan mo nga tagibasitin ti panagtalon? Saan mo nga tagibasitin ti trabaho di ti mantalon baraw? Pagalan na nga rod mo ti isa ang nga bagas no awan tayo nga mandalon nga agraep kada aggapas. Ha? Ay, iso nga si ka baraw. Ilalaig mo ti agarem. Awan ka diti sa bali ditan tatang. Diti saan ko mga profesional tapno jak mababayin unay. Amangan no, amangan no anya. Amangan no, agsanod ti dilak. No maestra ti kasaritak. Nang runa no armat. Ay, po ay tati problema king kabarok. Di mo amutagaram ka talaga. Kita adumot pa'y dita. Ado dita di babalasa nga ubingim sika. Agim no kayat mo ti saan nga profesional, ipadas mo dati ana. Dati apo ko ni Tata Ambrosio. Ha? Apo ko na nga. Dati awan trabaho na. Dati talag tamtambay di balayda. Tadi na mo't kahit tagbasa. Ha? Sino tatang? Nalipatag tinagan na. Princess tinagan na. Ini princess? Diyak kaya DJ tatang. Anya, agpili ka mo't pa'y baraw. Abusta awal lang karuti maasawa baon. Diyak kaya DJ nga princess tatang. Kasanumat, nabisyo unay na barkada. Iso nga saan na nga na ituloy-tuloy ti panagbasa na. Na barkada unay mat. No, sabal-sabali ti makitkitak nga nobyo na nga mangitultulod king kuana. Di mo kaya't dayjay. Gaputa, gagore ka karat. Ay, kasi ka baraw, awak ka diti kursuradam. Awan ti mapanunod ko tatang. Ang imadan tulat tamat siguro. Kat no adan tuman. Itortured kunton ti agarem. Ure no ubing ngem siyak. Tatang. Ay, alagat. Iyagawa babaraw. Abang ang kat no agasawa dan tumat di kiti babalasa nga. Nini. Apegtiliw kayo ti manok nanang. Ay ko Adda nga min nagorder ti duwa nga native nga manok. Tumiliwak isupa ita paglakwak ti gatang tay ti bagas.
Sino aya tinagorder? Digiti siguro mamartag nagsapsapol iti pulutanan da. Ay saan? Adda nga si mangpet ngamin ti balasang da kumadre Suseng. Diti agapot Manila nga nagbasa di Manila. Agad gaputan nagturpusain. Nagawid dito yung lugar tayaw. Ha? Sino nga balasang niyan ti Kunching? Ay Suseng kunak ko ma. Ni Beauty. Diti nagraduar iti kina accountant ijay Manila. Ha? Ni Beauty? Wine. Amom samay. Una nanang. Basit pa day di ide. Nalapsat nga talaga day jay. Nagbasa gayam di Manila. Wine. Sumalang nga jak nagit kita itinabay nga panahon. Alakit damag ko agawid ayun. Si kantuman nga ro, timapan mangi-deliver de iti duwa nga native nga manok paraw. Ha? Kung kat makasidsidain ka ni Beauty, iti native nga manok at tinula. Alawin nanang. Inkaitan kat na parchinda pa tapang rabyan da ka now. Amunti nga ro din nanang. Isakom latan tapno no saan da nga makalusot na italit natalyak bat na nagalutak bat kidi da kita sakadan. Alaim to pa iti bayad nan alawin nga ro nanang. Inak nga ro din. Sino da ita? May kuman i-deliver dito basang ko. Ha? Ay, win kayam tito. Dahil tagayam tin-order ni daddy nga. Native nga manok. Win. Mabit laing ta. Kaya ba ni daddy? Sige. Sumre kape manong. Tito, kunak ko ma. Sige balasan ko. Mga balasang matuna yan ni Beauty Nagdakkel tinagbaliwan tilangana. May matured. Sa bagay. Nujak mariro. Upat wino 5 taon nga jak nagit kita. Nagbasa gayam di Manila. Sapay. Agpakpakita ti puon ti barukong na. Sa nagkiting dati short na. Diyos ko. Angin. Sigurado nga di naklakid di kayat deta nga Beauty. Nagturbos iti accountancy. May santong accountant. Professional tumot. Mabainak to peng agaram ti maestra. Di mabainak ba't nga agaram iti accountant. Ay, sigawag ka din nag-deliver pa raw. Uwin manong. Ay, order yung kininanang. Ay, mayat mo na. Nalulukbag, di kayo tinted na. Manumod na ito 5 gasot lata ka nun. Manong. Ay, magustuhan di balasan ko na ito. Saan ka day, Beauty? Uwin daddy. Awan nga minti maramanak nga native nga manok iti Manila. Pasig nga 45 days. Mabit laing nga ron, tayo nakalain na tibayad na. Kasarsaritan palaing ni Titom. Beauty. Sige daddy. Panawang kami paraw, inaklalain na ti wallet ko, tayo ko tibayad na ditidwa nga manok. Uwan manong. Si kagaya man ni Tito Makoy? Siyak ngagpaiso balasan ko. Ala? Nagbali ti lang Tito. Wala. No, kanayo nakbarlata dita talon. So nga bisita. Saan mo't Tiket ko saan? Lalo kayo nga timaer. Nangrunakit ni. Nagpintas pa ti pamagiyo. Ha? Nagswerten ti asawa yo, Tito. Ha? Kunak,
Nagswerte nga tante asawa yo. Tanaka, asawa iti kasking ka nga nataer, napintas ti pamagina. Ah, awan pa iti asawak balasan ko. Anya? Imposible mat atito. Awan pa, hingat peso. Di ka nagpaisuan na. Diyak pa'y napadasan ti na kinubya. Talaga? Ala. Kahit mo sawin? Sakbayak nga nagpa-Manila? Damag ko kit awan pa iti asawam, aging gaita, nga nakaturpos ako ni ti kolehyo. Uwan. Awan pa'y ngagpaiso. Oh. Ay. Kasta ka di? Uwan, balasan ko. Awan pa eh. Agbaakaksan. Awan sa ti mga kanya kon. Tadigiti kasadarak dito yung lugar tayo. Pasig ba't nga naasawaan dan? Aya? Nagsayang mo't na kinataer mo kinapintas ti pamagin. Pamaniknik la deta nga nagagat kang agtrabaho, tito. Nagagat ang agpaiso Awan mo ti bakit ko, awat serbina. Saan pa nga naladaw ti amin? Anya tiket mo sawan. Malay mo saan nga kasadaram ti kagasat mo. Ha? Malay mo. Dimlaan mo. Amangan, no ubing nga amang imsika, ti kagasat mo. Si kamat beauty. Asino kumamat ti balasang nga, ubing imsak ti mga hepet kas kanyan. Nalakayan ako. 42 ti tawin ko. Oh, 42. Ubing met pa ti 42. Aping ibagam nga lakayan ta 42. Ubing nga, lakaya kun kumparam ka digiti ubing. Kas kumaking ka, manong tawag mo. Ag 23 akton tito. Oh, kitam? Halos 20 at tawin ti gidjat ta. Oh, kas kumaking ka. Kas kumaking ka. Kayat mo nga rod iti kas kanyak. Ngayon inauna iti halos 20 at tawin ngayong sika. Kat api ko mga saan. Ha? Anya? Api ko mga saanak nga agkagusto iti kasking ka. Anya ti kahit mo sawan. Amom tito, saan nga napatig ti edad-edad? Saan nga nasisita ti tawin? Age doesn't matter ako nada. Ha? Tiket mo sawan? Adda posibilidad na nga. Agkagusto ka itikas kanyak, ngalaklakay nga amang imsika. Ket why not? Awan met tinobyo. Ti kinagpaisuan na. Kayat ko digit tinatataingan nga amang im iti siyak. Ha? Apeng nga kaslalaklaat ka. Ay, baraw, kantan to yan. Ito bayad ko. Ay, ko. Sige, panawang ka pa, tito. Sige, balasan ko. Ito, 500, baraw. Uwin manong. Sige. Aguni aktulat naman no agurder akti banaw. Baka ito no lawas na, kalding mat di katangag. Tagpaala kami. Kasangay ni beauty nga anak ko. Ha? Ay, uway kayo to Ibam to datatang kinanang mo. Sige, manong. Nagyaman akti awis yun. Nagsakit ta sikit ko. Ay, tatang, ginana kayo Siya ko ti makamunga mang lipas nga mga rado da ito, hitalon tayo. Alamang nga ron baraw. Nagtugawak pala, aglinong ak dito. Nasakit ta sikit ko. Talaga nga lumakay na taon. Gagangay laing tatang.
Kunakmat kada kayo nga bebeandak lata dito tada kay kinanangin ti makamo ka ti katitingwen. Ay nasanayak mo't kagtalon baraw. Abagan at adag sakitak. Do awan ti ubrak. Tito, Sinday jay. Adamot sumungad nga balasag dito eh. Ha? Ni beauty day jay ah. Sino nga beauty? Dati, balasang da anti-susing kani ay manang susing po na kuma. Kani manong duro. Ha? Dati nagkabot Manila da ita. Nga balasang da. Uwan tatang. Ape ka ta dito eh. Diyan ka mo. Tito, Naimbagta na taanong ka dito eh. Siya ka diti. Rinantam dito eh. Balasang ko. Ada kay gayam lolo. Lolo. Warn na po. Sika dati baro ni Duraw. Balasang ni Duraw. Unang kuma. Uwen lolo. Balasang kagagpaiso na. Nabayag ngamin nga di ka nakita. Nabayag ngamin nga Jack nagaw-awit dito eh, lolo. Na nag-adala kiti Manila. Uwen tatang. Sang-sangpet na lang kano idinamit sang aldaw. Iso dati nag-order ti duwa nga native nga manok. Magbuta tanagawid ka, napukaw. Anya ka di tirantam. Mabaling ka din nga. Kuyogin nakto into no bigat. Anya? Kahit kung amin tagpaspasyar iji sentro. Nabayag amin nga. Jack nagawid. Baka kami numayaw awanak. Ha? Mabitla ay tapanawag kayo. Tatang, panawag kayo. Naglukon tayo diyang halakay. Api nga siya ti pagpakuyugam. Si kamat lang tinapanunot ko itay ta. Jack pa ngamin unerim-rimor di balay. Ket si kapay lang nakasarsaritak, hindi may mo intendeti in order ni daddy nga native nga manok. Si kamat tinalagip ko itay napanunutak nga agpasyar. Total adamot motor mo. Mabaling ka di? Oray gasolina aktulatan. Ha? Sa alin nga laskan. Sige. Talaga? Uwen balasang ko. Ipasyar kan to di sentro. Ay, thank you tito. Thank you. Beauty. Yes. Sipod itay nagkaduwata nga may nagpaspasyar dito sentro. Oo. Apay. Nadlaw ko nga. Sanak mo nga awagan iti tito. Imbag man ta nadlaw mo. Mabaling ka din mamuan no apay. Kailaat matlatan nga. Birngasan naklatan. Dakas ka di, no birngasan ka? Dakas ka di no. Makoy latan ti awag ko king ka. Mabainak kami no mangmangag dagiti tatao. Anya ko matipagbainam, makoy. Tito ko nakidita, mangmangig ni daddy, kasama ta ni tatang mo. Kat itatadalain ng tagkadwa, kaya't kang awagan iti makuilain. Mailangak namin nga awagan ka iti tito. Api ko mga mailang ka, gagangilain mo ta.
Takasla, uncle mo to, kasla tito mo ti langak, kumparaking ka, kahit ko sawin, kasla ka anak ang kan. Uy, saan mo't Ti kinagpaiswan na, Jack kahit nga awagang ka iti tito. Nati kayat ko, kat ma'am amu ka. Kahit ko nga may makisiningid king ka. Ha? Ape nga siya. Nagado ti kasadaram dita. Nagiti babaro. Kasti ko naking kaidi. Kahit ko di kiti natataingan ngem siya. Ha? Di mo ka di kayat itikas kanya. Nga ubing nga amang si ka. Anya ti kahit mo sawan. Saan mo ka di nga madlaw? Nga anya? Ala. Sika nga talaga makoy. Isumot lang nga di ka nakaas-asawa. Taapay. Kat, awan ti pa nagriknam. Saan mo't nagpaiso dayta? Agpaiso mo't. Apay di mo marik na? Ti anya? Nga gusto aking ka. Ha? Oh, aping alas daw ka. Dakas ka di? Saan ka di nga nakapapati? Nga itikas kanyak. Ket ag gusto itikas king ka? Kuwa. Sigurado ka? Wano mang rabrabak kalaeng, beauty. Saan makoy? Saan anak nga mang rabrabak? Di ka nagpaiswan na. Ada ex-boyfriend ko. Nga kasadaram. Ije Manila. Ha? Angim saan nga mo da daddy? Saan kong impud no katakwada ta? Siyempre, agbasbasa ak pa'y laing idi. Angim nagsina kami mitlaeng. Good. Jack amo no anya ti. Agbalin nga reaksyon ko, Jack amo no anya ti bagag. Kasti ko nat. Kayat ko ti makisiningid king ka. Kat aramidek ti amin. Tapno ag gusto kan tumit kanyak, makoy. Ha? Anya? Isula pa yan tinagipakita't motibo, pare. Ay, batch. Uwin, batch. Angin. Maburiburan ti panunot ko. Tabi ko, mamot. Gundawaya mo na. Dahil ti babain, ti masidiki ka. Kas ti pagsasao. Dahil palay na ang lumalapit sa manok. Tukaan mo na. Ha? Sa malakas ka rin na, batch. Taapay. Amumlata na. Gaputaw ubing nga amang MC ka. Kasla anak kon. Tito nga ron ti awag na kanyak ididamo. Una nga impudno na mo nga kursunada king ka. Ag gusto king ka. Anya ko ba't problema? Amangan no. Sumupyat dagiti naganak king kwa na. Di, apay. Dagiti ka din nagandak kinkwa na ti asawaan. Saan mo't kidi Angin, naka mo. Titsak sigurado. Ay na, agkapso-kapsot ka manen, batch. Kasalong makaasawa ka, no kasta ka. Unang, baka, ay, agasawa ka nga rudon at ibagbakit kimsi ka. Tapno awan ti problema. No madanagang ka, na mga nusupyatin dagiti naganak yung kuana, no makirelasyon ka kaday nga beauty, agit bebe amon, maumak pa kiti mang bagbaga keng kan batch. No kayat mo, iyam amu ka kadati antik. Ha? Dati ulitig ko, nga padam abaak. Baka kayat mo. Sino nga antim batch? Ada antik, nga awang pa asawa naging gaita. Ay, aping itam la ibaga.
Sigurado ka kahit mo? Kahit ko awala di asawa na. Napintas lakid di. Kano agkaayatan kami lakid di. Apikid di nga saan. Angaw ko laing day jay. Agam si ka ano kahit mo? No seryoso makit di seryoso. Dito ti Facebook na. Agam ipakpako na kingkan. Bakit mo day jay nga amangim si ka? Ha? Anya? Ti amog no kasadarak laing. Ay saan? Antik nga rod. Kit datati ag kasadaran. Di kaya tasawin, mas natataingan ngam data. At ikit ko nga rod. Kaya apeng nga rod nga iso ti retom kanyak. Batch. Kaputa di mo nga rod kayat, dati ubing nga amang MC ka, alakit baka kayat mo, dati bakit man kaya natataingan nga amang MC ka? Dati na yun baka kayat mo. Detoy. Wen. Ang asawa na neta. Napintas. Ang nasurok 50 tawin na netan. Apa nga ang piti asawa na. Jak manam mo. Basta. No kayat mo neta, ireto ka. Tulungan ka. Tapno makaasawa kan. Tapno no awan ton ti bagbagaak. Tama umakbot nga mangbagbagaking kang bats. Iyad ko mga rod bats. Tabaring no agkagasatan kami kini antim. Talaga sigurado ka bats. Tamog no ang angaw ko laing sineryoso. Ket malay mo iso talaga ti kagasat ko. Sa bagay, saan mo't unay nga bakit tilanganan ni antim? Wen. At nakinis ti kudil na napo daw pa Angem, 50 nga nasurok ti edad nan. Sigurado ka kayat mo? Ipadas lata abat. Baring na kami ti agkagasatan. Ay. Naibagarabiin manang. Saan ka di nga umay kaagaram? Kwa? Ay, dahi tamat ti ko na ni bats mo kanyak nga dindo. Ti ka anakak. Ay, uwing agpaiso. Kat, nagchat-chat ta pa yun. Apay nga rod nga awagan nak iti manang dito pagtaingat. Apay nga itang umay nakpasyaran dito balay. Awagan nak iti manang. Makapaluksaw ka man. Anya? Ay, pasensyakan. Mailangak lang amin nga. Mangbirngas king kahit nagan mo latan. Anya ko matipagbainam. Umay ka nga rod agarim kanya. Gaputa, natataingan na kimitisi ka. Wen. Kendamok amin. Damom ti agaram iti natataingan ngam iti sika? Ti nagpaiswan na. Damok ti agaram iti mes nga babae. Anya? Oh my God! Supod no gayam ti ko na ni dindo kanyak. Nga? Amang ano birhen ka pailaan? Birhen? Awan pa iti padas mo iti babae? Awan pa ay na. 42 si tawen mon, kunam? Owen. Agbats kami kinidindo nga kaanakam. Oh. Ay na. May kaor dito Ay nakit magusgustuan kan Gina. Mabalin awagan ka lang na Gina. Kaday tama ti kayat ko. Gina latan tiyawag mo kanya. Gina. Gapot na balasang ka kanupay, kat baruak, ipadas ko kumati agarim king ka. No adamot lanam namak agad. Pagyamanak launay. Ngem no awan, okay lang maawatak.
Sumadlagayam nga di ka nakaasawa. Makoy. China? Saan mo nga mo ti agaram? Alagpay so nga awan pa ti asawak. Ngayon adon ti nagbaling nga nobyok. Jack lang amin nakias asawa idi. Tasyak ti tipo ti babae nga. Jack kayat ti maitaltali, Jack kayat ti kayat ko kat nawaya aklata nga mga ramin kidi kayat ko. Ngayon itatabak kita kon. Kayat ko muntan iti agsimpa iti biyag, kayat ko nga adan to agbaling nga katako na inay ko. Ang Jack in-expect nga. May sakadagiti agaram kanyak, kat kasadaran ti kaanakak nga ni Dindo. Ang magustuhan ka. Ha? Anya? Kayat ka. Sige. Umay kalatang agpasyar kanyak. Kayat ka nga maamam mo nga nasayaat. Tauray no, nabakit anakon. Siyempre, kahit kumot nga maamam mo nga nasayaat ti. Agbalinto nga kayan ayat ko. Sige. Nabanduga ka. Kasano? Aging gaita na sakit pala ti sikat ti tatang. May mesa ka nagtrabaho dito talon. Ni med beauty DJ. Umaybot dito, agturong dito. Makoy! Beauty! Imbag danon ka dito eh. Nagapo aki di balayo. Ket ko na ni nanang ken tatang mo. May sam ka no dito talon. Wen. Agit inanag dito kubo ta, dito kalapaw ta. Napanugak. At awan ni tatang. Sinulok ti trabaho. Eksakto, may kaya indanunan iti meriendam. Ha? Apay mo? Ket sigurado nga mabisin kan. Wingag paiso. Agyaman naklaunay. Beauty. Ni. Pingapon punasim ta. Aglinglingan ka. Siya kon. Saan? Siyaklatan. Saan mo nga baybayan nga mamagaan tilangit mo. Punasim mo ito kwa. Kanda kita man Kitam, nabasapit ibukot mo. Ada ka din tugot mo nga extra nga t-shirt mo? Ada. Alag, sukat ka. Ha? Siyaklatan. Tulungan ka. Saan ka din nga nabannog ka ako nam? When nga kabailag mo tagsukat ti. Siyaklatan. Sa dino tayo natin t-shirt mo. DJ, nakita ko. Beauty. Ikat. Matitik katek t-shirt mo. Saan siya mata? Bay, anak na tulungan ka. Wow. Pudno ti atap ko. Anya? Nga pintas man ti pamagim. No, awan t-shirt mo. Amo ito punas na siya kon. Nakapasbasa ti bagim. No, kastang aglingit ka. Di mo baybayan nga mamagaan. Punasan. Damat punas mo gayam. Damat labakaram. Ay na. Isotrason no apay nga kasapulam nga talagan iti asawa, Makoy. Adadigiti kasapulan nga ramidin ti asawam king ka. Kas kumaday ito eh. Kasano nga ro din nagsakit ka? Asino ti mangistimar king ka? Ket lakay ken bagat datatang ken nanang mo. Di mo na kabaybayan ti bagim apay. Penginig ka mamat ti tiyan ko. Kinarawak lang mat. Pinisil ko lang. Nagtangkan. Makoy. Ha? Dito abs mo ti kunak.
Kwa, siyempre, nadagsan ngamin ti trabaho ti talon. Um, ah, di mo mat isardengan ng aprusan ti abs ko, ay ti buksit ko. Magusto lang amin nga aprusan ta natangken. Angin, dito yung kata natangken mo. Kuha, api ka, ginamatam na ita. Di mo katikayan. Datamat lang ti tao dito talon. Anya ti kahit masawan. Beauty. Sumrekta. Ita. Sana ka di nga kayat. Anya. Agayataking ka. Makoy. Damo ka pala nga makita. Sipo di nagawid ak. Agayataking ka. Ay ko. Inarakop ng puti. Anya. Aprusan naman yung bukot ko. Makoy. Iyasidig naman yung tirupa na kanyak. Makoy. Anya tiramidek. Angin. Makoy. Agulika, mga ano't na makakita ka data. Awan. Basbasan talahin. Anya. Makoy. Tagikwain na ko. Tapos agasawat ang tun. Inikat mo ba't yung tablaws mo? Beauty. Wow. Nagpintas apamagi. Kasti ko na. Tagikwain na kita. Makoy. Nya. Ay na. Apay di pala agawid ni Beauty, anak ko. Kuha na nang. Jack man na mo. Itulod ka dya balay yung ulakit. Madamdama. Ay na, sigurado ka sapsapulan na duro kinisusing. Pudno ka de. Nga agayan ayat kayo baraw. Jack arod ang munanang. Madan na pasamak ni. Ano niya? Katagayan ayat kayo na. Ay kat asawaim nga ro din ano kasta. Angem, amo ka din dagay tinaganak kang kwala. Saan ka nupay nanang? Kasla din ang kayat ti agawidan. At damat latan iti silid mo. Ang guri kata, baliwa ka kasaritan nanang. Wahin kasaritan paraw. Nasaya at kumaano maammo datatang kinanang na. Nga da dito eh. Mabit lang or nanang. Imbag ka ng sublikan. Nagapam? Kinasaritak lang ni nanang. Saan ka di pa agawid? Itulod ka na kwan. Api nga pag-awidin ako. Dakas ka di, kagura ka di tatatang kinanang mga dak dito eh. Saan mo't kidi? Angin kasti ko nam. Saan nga ang buda tatang kinanang mo, dadadi kin mamim. Nga daka dito eh. Ket, aw mati problema. Upat atawan tupeng nga nasurok nga. Diyak kinadenden na ida, kaputa nagyanak itit Manila. Ngem amuda ka di nga daka dito eh. Diyak mo.
Amuda ka di, ti anya, ti maipapan ka data? Diyan ka mo. Ay, nasisayat siguro, beauty no, ipudnuta ka dadadi kin mamim tinapasama ka data. Anya? Tapno no, adamad la bendisyon na. No bilang laing ta, agasawa tanton. Naskin nga ipakaamuta kadakwada, tapno no, may pakada kamot la kadakwada. Apin, naskin ka di pa'y laing? Mabalinak matlata sa wine itan. Ure no, jak ibakpakada kadakwadan. Ha? Saan na mabalin Sigurado laki di nga kagurada ka. Pati siya kagurada. Pati datatangkin na ng kagurada. But apay ko ma. Adamatin bukod ko abiyag. Adamatin bukod ko. Adamatin nakam ko. Then, adan to bukod ko nga trabaho. Angin. Ken kaya nakmat nga biyagan saan ka di? Wen, naskin lata nga ipakada ka. Ay na. Saan latan? Agyanak lata dito'y balay yun. Anya? Di ka laagbain? Ha? Makoy? Manang susing. Kasla mo laputo tanti ibalas ti anak mi? Kita ay man talangam. Laklakayan kan. Ubing nga amang ni beauty ng MC ka. Anyamot kami tinapan panunot mo. Ha, Makoy? Manong duro. Kasla ka anak hamon. Ni beauty nga anak me. Tinutupam kid din. Angin. Aw mo ti dagas na manong ta. Baruak man. Uray pay. Di mi kayat kasi ka ti maasawa ti anak me. Angin daddy mami. No di yung kayat. Awan ti babalin nyo. Kung sandak malapkidan. Kaya't kung agasawa kaming kini Makoy. Ay, tumala kasi ka, beauty. No, kaya't mo, baka kaya't mo nga ipupugda ka. Anya? Kasta kay Matkit. Iso nga kinakayat ko na pa nagbasa sa Manila. Tajakati, taga ugali yun. Di kaya't yun, takay pitagpili ni ti Ayatek. Ay, gayat ka Ang saan nga kaskini titom nga Makoy. Apetito, kadyak matkapkapin, ano isuna? Uray pahay. Kasla mo lang aman, manulang mo, tigidjat me, titawin me, kini Makoy. Katapay, nasisita ka dito edan. Sumurot akong kini Makoy, sana mabalin anak ko. Saan ka, tanggitang kita ulam? Pumanaw kan si ka Makoy. Saan kan nagpagpakita dito? Lipate mo di anak me. No di mo kaya't nagpaling ka atakis kanyak. Ti amok no di ka umayen. Ha? Kwa? Gina? Adong amin ti inlapas ko nga trabaho ka. Diyak amin na panawan datatang nanang. Iso nga itaak man lang nga makaumahin kalpasan ti sumagmamano nga aldaw. Ti amok no na turn off ka kanyakon. Ha? Gaputa prangka ak ngagsao. Amangan ko nat. No nagbaloy ti panunot mo nga mangarim itikas kanyak anatataengan nga amangin iti sika. Mabalin ka di pala nga ituloy ko ti panagarim ko king ka, Gina. Akit mabalin Ti kinagpaiswan na.
Kasla ka iliw ka. Ha? Anya nga tano? Tulagen tan ti panagkalay sata. Talaga? When? Saan ka di nga? Kaya't mumuti agasawan. Akas kanyak. Saan ka di nga naibagam ididamo nga? Awan mo ti anyaman na king ka o rin no. Natatae nga anak nga amang ibitisi ka. Iso nga. Saan ta nga ibaybayagan? Makoy. Ay, anya ti kahit masawan. Datan. Agayan ayatan. Katulagan tan ti panagkasarta. Ket ti kayat ko, dito'y ka nga agyan, dito'y balay ko, ta, may sakla dito eh. Sigurado ka? When? No kayat mo, dito'y ka pa'y nga umiyanan, ita nga rabi eh. Ha? Ay kwa, awang ba't pwede ti arwatek? Ket uray pa'y, di mo ka di kayat nga agpinadas ta? Ha? Ay nga maguri ka. Awang pa'y gayam ti padas mo niya. Kwa. Ay, awang pa'y gayam ti padas mo. Ibagak na tangad na padas ko. Tadamat na pasamak min kining beauty. Bebeklatan. Bebeklatan ang panunutin na nga awang pa'y ti padas ko. Apay nga nasidgan na, Gina. Oh, saan ka di nga kunak nga? Agpinadas ta. Yan tangay, agasawa tan tumuten. Umay kan, tapadasin tan, no padasin tan, no agmatch tamat lang nga talaga. Padasin tan, no maparagsak na ti maysa ken maysa. Ay, papananta, umay ka dito. Ay, papananta, intay jay silid kon. Ingkan, Gina, data, ikatemon ti pagan anay mo. Ikatekmatin ti pagan anay ko. Wow! Magustuak ti ubog ti baging. Masel-maselan kagayam. Makoy. Kwa. Katatrabaho giti talon. Mamaling ka dinga igamak. Tiyan niya. Daytoy. Ti barukong mo. Kwa. Mabaling nga si kati mangikat itipagan anay ko. Sige. Sigurado ka kadi. Tiyan niya. Nga ipaay mo ti amin-amin mo kanyak. Ay na, Diyos ko. Adon ti padas ko, iti dayto nga tawin ko. Ngem okay la kadiking ka. Nga adon ti padas ko. Idinto nga si ka, awan pe Apolos. Awan ti anyaman na kanyak. Basta la, tinasisita, agpadat nga nawaya, Gina. Wow. Apay. Saan mo nga ninamnama nga kastoy ti makitam nga pamagit? Gaputa, nasurok 50 ti tawen kon? Ti amom siguro kat agkurkuribet-bet ti bagi kon? Awan mo ti imbaga kaksta. Oy, naalaga ak ti bagi, makoy. Agpaiso nga 50 plus ti tawen kon ngem. Kas makitam. Kasla pamagi iti agtawen 30 laing dayto eh. Uy, nagpaiso. Iso nga nagasat ka. Uray no bakit napintas ken sexy aklat ta. Iso na laing ta. Saan akong ngagsikog? Okay laing siguro. Basta din nasisita. At nagbalin nga, katakunay-nay ko iti biyag ngagbalin to nga kabadangak bayat iti panaglakay ko. Kastamat ti masapul ko,
Kabadangak, bayat iti panagbakit ko. Nga uray no awan ton ati anak ta. Mekan. Pahinga siya. Sikat yung data. Tarabawang ka. Kat awan mo't pa itipadas mo. Amo mong harot yung aramidang. Siya, adon tipadas ko. Kat amo kong ti aramidang king ka. Makoy. Ag-agkan naman tintinadumado mga pasitibagay. Kaslasaan nga agtawin ti 50 nga nasurok. Huy, pababamit tayo. Ala, adamot din yan tapusig ko. Una ta, pumababa pa nga pumababa. Ala, imbabanan tibrip ko. Kat data. Ayamin naman tayo. Sakbulan. Diyos ko. Diyos ko. Naglaing gayam ni Gina. Magustuhan ka di Makoy? Unay-unay, magustuhan. Gina, tugawan ka nga ruten. Tagkabalyo akman kin ka. Kitakman no agpaot ka. Naimimas mo tayo bakit ng job open. Anya? Awan. Gaslagtan tanabutob ka. Ada ka di bagbagam? Awan, Gina. Dito. Makoy. Nagatidtog kaya Makoy. Permi, natidtog ka talaga ti balangkoy ko. Nagtangkan pa. Ay, kit permi, Kit nasanayak iti trabaho. Isu na laing ta. Alis tuwak aglipas. Mapanin. Anya? Ibay-bayag mo pa. Mapanin. Bumawi ak tulat na madamdaman. Gina. Sige. Kamating ka. Tagumidalak ka, Makoy. Sige. Anya? Agasawa ka ngam agtawin iti 53, baraw? Apay da ka di problema nanang. Ay, kat! Dakil ti problema, baraw? Agasawa kamot lang. Taypay di mo masikugan, di mo mapututan. Tinasisita mo't lang nanang kata. Adanto ka badangak, iti panaglakay ko, saan ka di? Ay, kita. Di mo ka di kaya ti pumutot baraw? Anya nga rin ti maramidak nanang. Saan mo't na mabalin, dagiti ubing nga amang imsyak. Taiparit mo't dagiti naganak kadakwada. Anya? Kas kini beauty. Nakita yung no kasanot pungtod datatang kin nanang na. Damanong duro kin manang susing. Iso nga. Tinutupa maten ti bakbaket nga amang. Natataingan nga amang iti sika. May mayatin ananang. Anya? May mayatin ngem taagbaakak.
May mayatin ang taawa na pulos ti maasawa. Ay, uday ka na, Barok. Katawa ba ti kasadarak nga? Nawaya, wano balasang. Pasigan na asawaan dan. Iso nga, saklatan Ure no di jak tumasikoganin nanang. Ay, nagat ka sa lunga raud. Agbabawi kanto, Barok. Italaang day tangap. Okay laking ka. Agay maamiris mo tao. Maamiris mo tao. Babrandak na tananan. No talaga isod gasat ko, di iso. Ay na, makaambo ka. Api nga dakad to'y beauty. Iawid na ko ni Jebalayo. Makoy, yak kaya din ni Jebalay. Stricto ni dadadi kay ni mami. Ang beauty. Yak kaya ti gulo. Anya. Sigurado laki di nga umaydakan tulat asukunin dadadi kay mami mi Jebalay. Miya dayunak na tangor dito yung lugar. Itaray na ko. Anya. Intagyan iti lugar nga awan ti makamamu ka data. Baka da ka bagyam. Baka da gayim mo nga. Na mabalinta nga pagtarusan. Yan tangin na itad kumitten ti amin ko ken ka. Unang naragsak kan to kati. Anya, kat naragsak ang tulat ta basta agden nata. Unang amangan mo, laksiden da ka nga anak dadi ken mamin. Bibiyang ko pa'y kadakwada. Ever since kakasta ti ugali da. Di kaya da iso dalat at masursurot. Apian niya kumadakas na nga. Makiasawa aking ka. Gapo siguro taman nalo naklaan. Sika. Posible nga, agbaling kanto nga CPA. Iso da pa'y kiti tinang pilpili da ita nga kursok. Halos iso da amin hindi tinagdesisyon para itibiyag ko. Pati pa naman palagasawak, iso da pa itagpili. Ada talaga kasta nga naganak. Tay pagsayaatan laing ti anak. Pagsayaatan laing ti anak dati panunutin. Pagsayaatan ka din o kanayon nakbat nga kastoy agrebrebelde gapo kadakwada. Nasa anak man ka naragsag. Kano anyamet asin no mati pagragsakak. Asin no makaitad ti pagragsakak. Isumat ti dida kayat. Di na kadiipat pateg. Makoy. Itaray na ko. No di na kahit nga iyawid ta mabuting kakadata. Dadi kin mami. Iyadayonak di ti lugar tayo. Wah. Saan nakas karina da ita? Anya? Jak mapanawan da tatang kin nanang. Asino pero kabadangan da iti talon kin kadagiti dingwen me. Saan ka ko mga padalos-dalos, beauty? Paliiwin ta. Mga numaaklon dak tumadlaing dadadi kin mami. Ama mo kidan. Natanggan nga talaga puso da dito. Iti kaano man saan danto nga. Saan danto nga maaklon. Di kaya ko nga mapasamak. Tintulat ta kaya dati papilit da. Iso nga yawit na ko. Isan. Sigurado lagi di nga nagulunto laing ti biyag ta. Gusto na daytan baraw. Naibus mo ti mesa butelya nga bilog. Dakil kami ti problema tatang. Problema nga talaga dayta. Nalabit. Saan kayo nga kagasatan kay ni Beauty? Saan ba't nga manugot dagay ti dadakil na?
Saan lang nga dayta tatang? Ha? Anya? Anya tiket mo sa baraw? Ninanang. Naipudnok yung kwanan. Ti anya? Ti may papankada kami kay ni Gina. Gina? Ay, adapay sa bali baraw. Uwin tatang. Diyak pinaibaga ka na kayo. Anya ka di tayo dyan baraw. Ay, adamod kayong Gina, nga reserbam, ay kit isun ti asawaim no saan nga day beauty. Ti asawaim, day ta Gina latan baraw, tapno no malpasan, tapno maadaan ka ni ti asawa. Angin, tingarod problema tatang. Saan matakayat ni nanang? Api ka saan na kumakayat? At magagaran unay ni nanang mo nga umasawa kan. Gaputa. Halos kasadaran ni nanang. Ha? Anya? Uun tatang. 54 nanton into nulawas na. Ay, unay kabutin baraw. 54 titawid na dahi tanga Gina. Uwan tatang. Ay, talaga ka saan na kayat dinanag mo Masikog ang pengarod ta 54 titawid na. Uray saan kami nga agkaanak at tatang, basta dalaki ti kabadangak iti panaglakay ko. Ay, sa balilaing ba't ate na ti, adanto, matputot mo baraw. Ay, madimot ka talaga. Ay, madi tatang, madimot la amin ay. Madi ti ubing imsak, pati bagbagat natataingan imsak, madi. Ay, aapuaya baraw. Saan ka lagas asawan? Agbaak kalatan. Ay, unay kayo may itong tatang. Di ko kahit yung agasawa Itata. Bagag nga agasawa Di yung kaya. Uwan angam saan nga kaday tiyaga. Bakit ba't nga amang? Ay. Duwa-duwa pa yan, deta. Mayat ang mga asawa kanya, datang. Angam nagrigat madladagayam, tis kasasaad ko. Ay, unay kabutin baraw. Itaray kong sala ni beauty nga Ruden. Ay, dahi tati saan mo nga rabi, hindi may kaya tigulo dito'y baraw. No saan nga kaya dagiti naganak ni beauty, di mo ipilit. Ay, nga rin tiramidig tatang. Isang pet ko nga rin ni Gina dito'y, ay saan? Ay, baka no agap-apadan tulain kininanang mo. Saklat na nga rin ti sumangpet kini Ginan. Ay, uray ka mo timbaraw. Saan? Saan mo rami din data? Agbaak kalatan. May mayat pa'y. Nasaysaya at pa'y. Tapno awang problema may. Kininanang mo. Uray ladwa ka sinyong tidimte nga babae. Tibiyag ko nga mabalin ko nga asawain. Angim apay. Ngad-adda nga agproblema ak ita. Dati ubing nga amang imitisyak. Nga nakasaganan. Nga mangisangpet tibagina iti balay mi. Angem sumupiyat met dagiti dadakkel na. Katay maysa ni Gina nga natataengan nga amang imitisyak. Kaya't namutin nga agasawa kami angem saan mo ta kaya datatang gananang ko. Tamangan no agbabawi ak kanulang kamaudyanan na. No maamiris kunton nga kasapulak metlaeng. Iti maaddaan, iti putot, iti pamilya nga makuna. Balakadan dakman kasin no anya ti aramidet, itaray ko ka din ni beauty, ure no amok nga saan to nga naragsak, saan kami tumudlang na saan to nga natalged tirik nami ta, amumi nga gumuran to dagiti naganak kada kami. Uweno, ituloy ko ti makikalay sa kini Gina. Uray no amok nga da posibilidad na nga agbabawi akto. Kamaudyanan na.
Dahil ito nga ron, ti pakabuklan ti surat ko kasi niyong sapay kumakit na kaibatit adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag kadagiti nakanggig ka nakabuya. Pasensya kan no medyo atiddog. Imbasar ko lang amin. Ti kinaatiddog mo. Ti balangkoy ko. Ay. Iyon na akong tagyaman kadagiti makaited ti balakad. Ken agyaman aking kakasin ti anos ken laing mo nga nang tidbiag dati nga pakasalitaak. More power to your program and God bless everyone. Tuy agbaak samot apagayam mo, makoy iti probinsya iti Apayao.